Katoi Kiss Club Production kala pelaj pajba ya ke film penar ke bekerteng wabakla balapan mi da ke kong Fidelia Toy. Ya kini ke film la pelaj pajba da ke kong Santa Mary Shela ha ka jingalang ke belalong hayung wali ke lumperdi yong pia ha ke shitarik nailar. Ki ten shop ki puron ki bala shimbenta ha kini ke film ki kentup ya uribaj opde Iva Kordor Suchang Jiferhen war nongbrina lor kiwe. Ten shop kini ke film uribaj opde ulaya thu khendiat syapang kini ke film kentup nadu ke Porsche na ha usnem arhajar arhuai hadu balapan mi yaka. Kini ke film das tangi kana do nomor yang arjar arhawi kini ke film. Ter la shuri ka dadak kapan ha Februari meri Mac yang arjar arhawa. Dan itu wan lai ter kita kami ter sibana kong Fidelia wa klat no Lok Michael, mana keladu tersak pun mana film terjadi kapan dah. Tapi mana kau hiji por le, aman ki Lok kiwa Europe yo Michael hiji por, tapi kita wan mau orang ika continue ki pendek kita. Kapan mau Yusuf itu ne dia aku release, dia aku release ini film. Tapi Yusuf, miau orang ini le ngasih wa ke burung gokro, ini kita kan juga ke kong Fidelia, awin kita pun bor yang mesin, kam ki ikon gerijentia mah kon kecenong juai video cimbenta lang ini film. Ta miao ong cibon ong kejak nahi itu ke film man ke perom ko Yusuf ha. Ngai wa jiu betah do kan ko au bicara gi pai ba ki dong wan pai. Dan itu dah ong cim wan pai cim ini ke bu wan pai ka gani hagini kisni semen step ke artrik woman go gi letrik. Yol ti pi pai pa wan pai pi kerchan pi film yo pai pi dem itu ra bor pha pi chiki bi tuan gilok khnang wa yoman ga jing kerchan go pura ne benta gi no pani ka kong Santa Mary Shela ha ka jingkren kala ai ka jingyaro ya ka kong Fidelia Toy bar ka kenhun bawat ha pedeng ki jing e Henry ki ya syakmat ban pendap ya kini ka film di ku bele wo ko ko tik ko ko mat ya ba ko por biang ko to ki prau jiu yo Kuat bila awan bila yang baik film projek penjui. Jadi puan kan itu kong Santa Shela, MLA gunung kong berpuak Jai Hills. Dan mereka kemana mereka ski berkau pun mana? Ya kan itu film kota penjui noika. Di bawah itu ya kong Fidelia Toy, teman producer, teman film yang mereka. Kau pencerong untuk lewaro yang tim yang kan film, lagi yang pikap dan jiwa. Pajak kan film wan report di Yusuf di ternak, dan buat pajak kan film. Dengan buat pencerong wada orang ingat tik nam sedang yang kan film prawoje, tempat open pencerong ni pentebannya, kau orang ini porwa kan film kau bakla, to why no ikan kate harga prawoje tik. Itu bangga sedang ada untuk nelfon. Ông còn nhiều cố định buôn cảm cắt buôn cảm lệ. Tiket.